Imana ishimwe. Amen. Reka turabe mu butumwa bwiza bwa Yohana 4. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 4. Murongo wa 10. Mstari wa 10. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 4 murongo wa 10. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 4 mstari wa 10. Muhashira kantu, mupatie ka kitu. Hama musure murabe mu Bikorinto ba 2. Kisha mtazame katika Wakorinto wa 2. Igice c'9. Sura ya 9. Murongo wa 15. Mstari wa 15. Aho muri Yohana turaza kuhateba gatoyi. Kwa Yohana tutapakawia. Wakorinto wa 2. Umurongo wa 15. Sura ya 9. Abikorinto ba 2 igice c'9 umurongo wa 15. Wakorinto wa 2 sura ya 9 mstari wa 15. Niwo murongo wa nyuma w'ico gice c'9. Ndio mstari wa mwisho wa sura hiyo ya 9. Hallelujah. Amen. Bari mtu no ubutumwa bwa Noel. Mwambie mtu huyo hii ni injili ya Noel. Murabe mu cete ca Yakobo. Tazama katika barua ya Yakobo. Igice ca mbere. Sura ya 1. Umurongo wa 17. Mstari wa 17. Hallelujah. Mwahabonye hose. Mmepaona pote. Amwe murashira udupapuro abafise utuntu mushaho tundi mudusheko. Wengine mtatia eko tukaratasi, wengine weweko na vitu vya kutia mutie hapo. Reka ture muri Yohana igice ca 4 murongo wa 10. Acha tutazame katika Yohana sura ya 4 mstari. Yesu aramwishura. Yesu akamwambia, ati Waruzi Ingabire y'Imana. Kama ungejua karama ya Mungu, ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunwa uwariwe, nawe ubumusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye naye angelikupa maji yaliyo hai. Reka usubire nsomeje nyene mu Kirundi hama usoma mu Giswahili acakurikira. Acha asome peke yake na mimi nitasoma peke yangu. Yesu aramwishura ati Waruzi Ingabire y'Imana, ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunwa uwariwe, nawe ubumusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amen. Yesu akamjibu akamwambia, kama ungalijua karamu ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye naye angelikupa maji yaliyo hai. Abikorinto ba 2 igice c'9 umurongo wa 15 ni jambo rigufi. Wakorinto wa 2 sura ya 9 mstari wa 15. Handitswe ngo, panaandikwa eti, Imana ishimirwe ingabire yayo nziza itovugwa. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake kisichoweza kukisifu kama ipasavyo. Imana ishimirwe ingabire yayo nziza itovugwa. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake kisichoweza kukisifu kama ipasavyo. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 17. Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri se w'imico, adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Amina. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu, kushuka kwa Baba wa mianga, kwake huna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri se w'imico, adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Kila kutoa kuliko
kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Barizo umuntu mbega urazi ingabire y'Imana. Muulize mtu huyo, je, unajua karama ya Mungu? Haleluya. Amen. Mbega urazi ingabire y'Imana. Je, unajua karama ya Mungu? Neza kugasakoshi. Agasakoshi na akiki. Hii sakoshi ni ya nini? Vuga cyane kaguti. Sema zaidi, usiogope. Yo kwishuri. Ni ya shuleni. Ni iki? Ni ya nini? Yo kwishuri. Ya shuleni. Iwa kwishuri. Inaishi shuleni. Yo gutwara ibitabo. Ya kuchukua mabuku. Mugo je hariho abantu mbona bitwaramo n'impuzu. Lakini mimi ninakuaga ninaona na wenyewe wanaubeba ndani nguo. Impuzu z'umwana. Za sport. Nguo za sport. Ubona vyanditswe he? Unaona yanaandikwa wapi? Wiyumvira ko hari mwiki? Unafikiria kuna nini ndani? Iki? Icho nabitse. Icho wabitse. Genge bw'abarundi. Unafikiria mna nini? Mwingine amesema kile ulichotia ndani. Hari mwiki? Hapa kuna nini? Impapuro. Karatasi. Impapuro. Karatasi. Wengine eti ni pesa. Wamoja wanasema karatasi, wengine pesa. Hari habitsemwe telefone. Palikuwa panawekwa ndani telefone. Barizo umuntu mbega urazi ingabire y'Imana. Muulize mtu huyo, unajua karama ya Mungu? Yesu niwe ngabire y'Imana. Yesu ndiye karama ya Mungu. Kuri uyu munsi, siku ya leo, nivyo abantu bararya, bakambara, bakahana udukado n'utundi. Ndiyo watu wanavaa, wanakula, wanapana mazawadi na vitu vingine. Bakandikirana udukete, wanaandikiana mabarua, bakarungika ama message, wanatumiana ma message, bakabwirana utuntu twiza, wanaambiana mambo mazuri, kuko ari gihe cy'imisi mikuru, kwa sababu ni sikukuu. Mugonda goma ngo ntuhushe ingabire y'Imana. Lakini ninataka usipoteze karama ya Mungu. Bari muti hariho ingabire y'Imana. Mwambie mtu huyo kuna karama ya Mungu. Mugaye kibazo niki, mbega urazi ingabire y'Imana? Lakini swali, unajua karama ya Mungu? Iri jambo Yesu yabari umugore w'Umusamariyakazi. Hili neno Yesu aliambia mwanamke Msamaria. Iyaba waruzi ingabire y'Imana, ingekuwa ungejua karama ya Mungu, hari ibintu vyokoretse, pangekuwa kitu kingetendeka. Ndavuze ngo iyaba waruzi ingabire y'Imana, laiti ungejua karama ya Mungu. Imana ihabwe icubahiro. Bwana apewe sifa. Imana ihabwe icubahiro. Bwana apewe sifa. Iyi ngabire y'Imana yaraje, karama ya Mungu imetokea, abantu barayihusha, watu wakaipoteza ama wakaikosa, kubera itaje kugene bari bayiteze, kwa sababu haikutokea namna walihitaji, kuko itaserutse aho bari bayiteze, kwa sababu haikutokea mahali walihitaji. Yavukiye Betlehemu, alizaliwa Betlehemu, umurwa gisagara gitoyi, katika mji mdogo. Yavukiye ahantu hato, alizaliwa mahali padogo. Yavutse mu buryo badatahura, alizaliwa kwa namna wa kuelewa.
abantu ntibamwakira, watu hawakumpokea. Biblia ngo yaje mu biwe, Biblia inasema alikuja katika wake, yaje mu vyiwe, alikuja katika vyake, ariko abiwe ntibamwakira, lakini walio wake wakumpokea. ariko abamwakiriye, lakini waliompokea yabahaye ububasha, amewapa uwezo bwo gucika abana b'Imana, kufanyika wana wa Mungu, niyo bizeye izina rye, ndio waliaminio jina lake. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu ni umunsi wo kwibuka guhabwa. Leo ni siku ya kukumbuka kupokea ama kupewa. Nuko igihe cyo guhana amakado. Kama vile ni wakati wa kuweza kupana zawadi. Imana yatanga. Ni wakati tunakumbuka kuwa Mungu ametoa. Kandi ntiyatanze gusa, na kutoa tu, iracyatanga. na mpaka sasa natoa. Yesu Kristo ko yararejo, Yesu alipokuwa jana, niko ari uyu munsi, ndivyo alivyo leo, ndivyo atakavyokuwa daima. Nicyo gituma vyanditswe, ndio sababu imeandikwa, Ingabire nziza yose, karama njema yose, kwasa w'imico, anatoa katika Baba wa nuru. Guhindagurika, ndani yake hakuna kugeuka. neza nuwarakugirira neza, aliyekutendea vyema ni araguha, aliyekupa na leo atakupa. Kubw'ivyo, kwa hiyo Imana Mungu ishimigwe, asifiwe kwa ajili ya karamu yake nzuri itovugwa, isiyopimika. Mu Kiswahili bavuze, kwa Kiswahili wamesema, Ingabire nziza, karamu njema cyane zaidi, udafite n'ingene uyitazira, na hauna jinsi ya jina ya kuiita, udafite n'ingene uyishima, hauna namna ya isiyosifika. Imana idufashe. Amen. Bariri umuti Iyaba Waruzi Ingabire y'Imana. Kama ungejua karamu ya Mungu, umunsi wa Noeli jambo niri, siku ya Noeli neno ni hili, Iyaba Waruzi Ingabire y'Imana. Ungelijua karamu ya Mungu, Iyaba Waruzi Ingabire y'Imana. Ungelijua karamu ya Mungu, Iyaba Waruzi Ingabire y'Imana. Ungelijua karamu ya Mungu. Ntiyamubwira ngo Iyaba Waruronse Ingabire y'Imana, hakumwambia ingekuwa umepata karama ya Mungu. Ntiyamubwira ngo Iyaba Waruronde Ingabire y'Imana, hakumwambia ingekuwa ungetafuta karama ya Mungu. Ingabire ntuyironde, kwa sababu karama uitafuta, Ingabire urayihabwa, karama unaipewa tu. Haleluya. Amen. Ingabire ntuyisabira, karama uijiombei. Ingabire urayihabwa, unaipewa, unaipokea, urayihabwa, unaipokea. iyo wayisavye, kama umeomba, niryoha, haiwi vizuri oya, hata kidogo. Ingabire urayihabwa, karamu unaipewa. Imana ishimwe.